загасны төрлөөс хамааран хайдаг торууд нь өөрөөр төрлөөдөг. 큰 고기를 잡는 그물은요, 이 구멍이 좀 커요. За том загас барьдаг тэр загасны торных нь тэр хэмжээ нь болохоор торны хэмжээ нь болохоор тийм том зайтай байдаг. 예. 왜? ягаад 고기가 크니까요, 구멍이 커도 고기가 못 빠져나가는 거예요. том загас учраас тэр торныхаа хэмжээ нөхнүүд нь том байсан ч тэргээр нь загас унчихгүй учраас. 근데 작은 고기를 잡는 그물은요, 구멍이 작아요. Тэгэхээр жижигхэн загас барих торны тэр нөхнүүдийн зай нь бүр жижигхэн байдаг. 그러니까 내가 어떤 고기를 잡느냐에 따라서 그물의 종류가 달라지는 거예요. Ямар загас барихаас хамаарат хаях буулгах торны маань хэмжээ хэлбэр нь өөрөөр болдог. 자, 이번에 사무엘 학교 하면서 Энэ самын сурвалд орсон. 시나리오 작성해 보셨죠? 시나리오? За сайн мэдээний зохиолыг бүгдээрээ бичсгээс нөө. 누구한테 전도할 건가를 생각하시면서 시나리오 작성하셨을 거예요. Хэн сайн мэдээ дарах тэр объект хүнээ тооцоолчод зохиолоо тааруулж бичсэн шүү дээ. 근데 그 시나리오로 했는데 전도가 됐어. Тэр зохиолыг бичсэн чинь тухайн сайн мэдээ тараагдчихлаа. 그러면 그리고- 그 시나리오가 모든 사람에게 전도가 될 거냐? 안 되는 거예요. Тэр зохиолд тэгвэл бүх хүмүүс таараад сайн мэдээ сайн тараагдах уу? Үгүй байна. 내가 전도하는 사람이 누구냐에 따라서 시나리오도 달라지는 거잖아요. Хэн сайн мэдээ тарааснаас хамаарат зохиолууд нь дагаад өөрөөр болдог гэсэн. 자, 지난 학예 수양회 때 제가 중고등부 집회를 했어요. Өнгөрсөн зуны библийн семинар дээр алтан дангийн семинарын үгийг би дамжуулсан. 봐요. Хардаа. 여러분, 제가 만약에 있잖아요. Би магадгүй 인생에 대해서 тэр үед амьдралын тухай 그 할머니 할아버지들은 인생에 대한 이야기를 중고등부에서 계속했다 생각해봐요. эмээ өвнөрт ордог тэр агуулга болох амьдралын тухай агуулгыг алтан дангийн сурагчдад ингээд хэллээ гэж бодъё. 학생들이 다 줄 거예요. Тэгвэл тэнд сууж байгаа сурагчид бүгдээрээ зөөрмөлөх болно. 그렇죠? Тэгнэс. 자, 노인 집회 하는데 피보나치 수열에 대해서 한다 생각해봐요. За ахмадуудын семинарыг орж байгаа юм нэ Фибоначчийн тоон дараалал энэ төр гэж яриул юу болох вэ? 할머니들이 다 줄 거예요. Эмээнэр бүгд зөөрмөлөх болно. 그러니까 농사 짓는 방법을 통해서 알려주신 겁니다. Энэ газар тариалыг эргэлдэг аргаар дамжуулан хэлээд байна. 심는 방법이 다르고 거두는 방법이 달라요. Тарьдаг арга өөр, хураадаг арга өөр. 전도도 마찬가지겠죠. Сайн мэдээ тарах ялгаагүй. 내가 전도하는 사람이 어떤 사람이냐에 따라서 방법이 달라요. Сайн мэдээ тарааж байгаа хүн нь ямар хүн байхаас хамаарат өөр байдаг. 그러면 전도하려면 어떻게 해야 돼요? Тэгвэл сайн мэдээ тараахын тулд яах ёстой вэ? 열심히 연구해야 되는 거예요. Хичээнгүлэн судалгаа явуулна. 자, 보세요. Шаарцгаая. 여러분 여기 앉아서 사무엘 학교에서요. 어떻게 영혼을 전도할 수 있을까 연구하잖아요. Та бүхэн одоо самын сургуульд оролцсонгоо яаж бусад сайн мэдээ тараад юм болоо гэдээ аргыг ингэж судалгаа явуулаад судалж штэ. 암송도 하고 시나리오도 만들어보고 연구하는 거예요. Ишлэл сээжилж үзээ, зохиолж бичиж үзээд сайн мэдээ тарах аргыг судалгаа явуулж байна. 여러분 이 사무엘 학교의 시간은 대결하는 시간이 아니에요. Тэгэхээр самын сургуулийн энэ цаг нь болохоор бодитоор дадлага хийж байгаа цаг биш ээ. 여러분은 서로 경쟁하는 게 아닙니다. Та бүхэн бодитоор өрсөлдөж байгаа цаг биш ээ. 우리는 전도의 방법을 연구하기 위해서 같이 모인 겁니다. Бид сайн мэдээний аргыг хамтдаа судлахын төлөө цуглар цаасан.